Sanam ko ge Johar ar miteng nawa blog re ape sanam ko sagun darang ate hindo sita blogging start ya. Onyen dare kana. Isin bara yuk kana. Ate hindo Nama चलो प्रणाम में सगुन सीता सनम को के सगुन सीता छोटे कने चलो मन सगुन सीता मन सनम को के सगुन सीता कोई लंते रे रागी अपने चे रागी कने Tapi aku ni, dia tak ada, sama dah. Seta morning walk re chala huyuk kana anu da nyapam huyuk kana diri tiko sangte. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. Let's tequila with some salt and lime. Choti hijuk kana. Dar me. Node utu isinok kana. Ar note re do atta ko sipi hui kana. Ar node do biti tikin ready kana ki school chalak lagi. Finally nitong do baske kami ko cabaina ar umbara ko huina nitong do nasta ko jom huyua. Nitong timing huyuk kana 7 baje ar market chalat na bina taleya kichu kan saman hataw rena hinaa tobe dila bun ape ho ale sate market bu chala 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지
मार्केट को ले गया नितों गे और नौना सामान को ले ताकि को और जुदी वीडियो पे कुसियाना लाइक पे शेयर पे और सब्सक्राइब पे मा तबे इनका गे तेहें दो जोहार गे।